Hah? Nih, Tani lapar nih. Habis mau pulang Marawis, lapar banget. Gimana nih ya warungnya? Gimana ya? Wah, ada warung tuh. Satu dua. Dua aja. Bener kan nih pada ya? Ini bikinin dua ya. Ntar bayar ya. Kalau nggak bayar ya. Ini bikinin dua nih. Bentar ya. Iya. Lama bener sih nih nganin esnya. Lama bener sih. Lama. Ini esnya. Belum bayar. Hah?